Kwa kweli niwapongeze sana, siku ya leo ya Valentine mmeupiga mwingi, na kiukweli mmefanya kitu bora sana. Leo nimepokea couples nyingi ambazo zimekuja kufanya usafi wa kinywa na meno na huduma mbalimbali za kinywa na meno. Kiukweli mimi nimeenjoy kuwahudumia, nimefurahi kuwahudumia, na Siha Polyclinic tunashukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kuendelea kuhudhuria kwa ajili ya kusafisha vinywa vyenu, kwa ajili ya kufanya huduma mbalimbali. Na mimi niwaombe tu, mnapotoka hapa, mnapoelekea sasa nyumbani, mjue kabisa ya kwamba kusafisha meno ni jambo la kwanza, lakini tulishakubaliana kwamba baada ya kuwa umesafisha kinywa chako unatakiwa uendelee kusafisha, hasa usiku na asubuhi. Kila siku jitahidi sana usafishe kinywa chako wakati wa usiku. Kwa nini? Ili kusudi kuweka mazingira yako ya kinywa yasiweze kurudi kama ilivyokuwa mwanzo. Tulisema kwamba unaposafisha meno ile acceleration inakuwa ni kubwa, kwa hiyo tusikubali irudi. Zaidi sana niwapongeze sana, niwatakie happy Valentine kwa watu wote kabisa.